Pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal. Već dugo vremena se kanim da snimim ovaj video i da kažem, to jest objasnim zašto me već dugo nije bilo. Nešto više od godinu i pol dana nisam snimala niti jedan video, a svi vi koji me već pratite i gledate ste mi pisali poruke i privatno i tamo u komentare zašto više ne snimam, kad ću ponovo snimati, zašto već duži vremenski period nisam tu. Ali evo danas odlučim da vam snimim i objasnim zašto me nije bilo i šta se sve izdešavalo u ovom vremenskom razdoblju. Tu oko sebe se osvrćem jer je djevojčica oko meni se tu vrti, nešto igra, pa da ne bi pala i udarila se. Uglavnom, u ovom nekom vremenskom razdoblju dešavalo se mnogo toga, desile se neke i lijepe stvari i tužne koje su onako baš ostavile veliki utjecaj na mene, a u pitanju je to da prvenstveno imali smo smrtni slučaj u porodici, to jest moja mama je preminula i to je nešto što je na mene baš utjecalo i još uvijek se oporavljam, iako je prošla evo godina dana, oporavljam se još uvijek od toga i onako pokušavam nekako to prevazići, pomiriti se sa tim, jest da čovjek mora sve to nekako prihvatiti i nastaviti dalje sa svojim životom, ali jednostavno sve je bilo onako šokantno, prvenstveno za mene i sve sam to nekako pokušavala u sebi stvariti, prihvatiti, ali jednostavno čovjek se teško nosi s tim, iako znam da moramo i da ćemo svi jednog dana, ali eto, Bože moj. I nakon sve te situacije zaista mi nije bilo do snimanja i do bilo čega, ali eto u nekako svemu tome se dogodila i ona ljepša strana, a to je da smo vi koji pratite i koji ste gledali mene, vidjeli ste što iza kamere, što u kadru, moju djevojčicu, to je da smo ja i moj suprug imali već jednu djevojčicu koja je eto se pojavljivala s vremena na vrijeme na mom videu, ali u međuvremenu smo dobili još jednu djevojčicu kojoj je sada već 8 mjeseci, pa su mi se to tako misli malo skrenule na nju i onda sam željela nekako da se posvetim svojoj djeci i porodici. Kao što sam rekla, već dugo vremena dobivam i poruke i upite zašto ne snimam, hoću li ponovo snimati. Moram da vam kažem iskreno da sam se onako omišljala da li ponovo da počnem snimati ili ne, ali eto, danas ću, sutra ću i sve sam tako odgađala, međutim evo danas odlučim onako da vam snimim i objasnim zašto me nije bilo i eto da kažem da ću nastaviti dalje snimati. Znam da ste me navikli u kuhinji, da neke recepte tu predstavljam nebitno, iako ja nisam neka receptura, ali eto pokazivala sam vam ono što ja kuham, kako ja to kuham. Pa danas smo svi izašli onako porodično vani da obavimo neke obaveze. Djeca su naravno tu, suprug je otišao to da završi i ja onako dok stojim i čekam, rekao ajde snimit ću jedan video da pokažem, da kažem zašto nisam snimala, šta se sve izdešavalo, zbog čega me nije bilo i eto da podijelim jedan svoj dan. Kao što rekao, izašli smo napolje, konačno nam je stiglo ovo prelijepo vrijeme da možemo ovako biti rasterećeni od djece, da nismo tu običajni. Ne volim jesen, ne volim zimu, volim ove tople dane kada je sve bolje, ljepše, vedrije, laganije i tako dalje. Pa danas ću vas malo provesti samo kako smo to mi proveli dan. Tek toliko da ispunimo neko vrijeme jer odlučili smo danas prošetati. Prvo ima suprug neke obaveze da završi, kad završi to otiđemo malo prošetati sa djecom. I eto, uglavnom, to je neki kratak sažetak zašto me nije bilo, šta se sve dešavalo u ovo vrijeme. Evo, bliži nam se i naš praznik Bajram i svaki put kada dođe tako neki bitan datum, malo me to sve ostavi utisak na meni, jednostavno nije lako, ali eto, to je ono što čovjeka stvarno dotakne kad izgubi nekog voljenog, ali svakako
moja mama će ostati uvijek u mom sjećanju, u mojim mislima i u mojim dovama. Ja ne znam, jel Kosakov muž voli ovako više da se zarovi u odjeću ko ovaj moj. Ali vidiš, opet djece gledam, ne gledam sve. Ja bukvalno moram da ga istjeram iz radnja, znači ja obiđem sve, pregledam, a on još uvijek stoji za jednim, gleda, okreće. Ali neka. Ali ja sve fino nazad sabijem da ovi radnici nemaju posla, gledaj. Jest. Vidite ove divote. Od 0 do 3 mjeseca. Može mi evo. Za 2,5 eura. Nije, 2,80. Može mi evo. Ne ili? Ja. Može. Evo vidiš. Naći ćemo mi ovdje svašta izgleda. Ne smijem narod snimati. Ma neće koga loviti na meni. Ova. Aj, Nelica nam se vidi, moramo se malo skloniti. Ova. Da mene nije. Ja, djeca, ne bi imala šta obući, stvarno. A sve u svemu moram ovako reći pa ovako. Volim ja što se ovako zarovi. Često i mene iznenadi. Nešto kupi, donese. Ali ja, ko prava žena, samo... Ti, što si ovo, što si trošio pare, što je ovo? Onako on kupuje. I treba. Tako. Drago je nama uvijek kad nam neko nešto kupi, a da mi to ne znamo. I dragi narode, današnji dan se konačno završava. Obaveze koje smo imali u Ljubljani smo završili. Potom smo otišli u jedan veliki tržni centar, onako malo da prošetamo s namjerom, ne bi li sebi nešto našli, ali jedino što smo našli to je za naše dvije djevojčice. Kao i svako izgleda, odeš nešto da vidiš, ali uglavnom kupiš uvijek nekom drugom i nije nam žao zato što mor odjeće koju imaju, ja vjerujem da naša sva djeca, ali eto i naš stvarno dosta toga imaju, ali opet kad vidiš nešto slatko simpatično uzmeš i eto. Tako vam je to, lijep je dan bio, toplo je vrijeme, tako da nadamo se da će nam i u narednim danima biti lijepo i toplo, da neće biti one više kiše i tmurnih dana, jer kad je lijepo vrijeme sve onako lakše i ljepše. I za Bajram sada bude lijepo. Nadam se tako da će i za Bajram biti, ako Bog da, lijepo vrijeme, da prođe i da ga provedemo svi u miru, zdravlju, veselju, sreći, da obavimo svoje dužnosti onako kako je najbolje. Ko slavi, neka svima budu bajramski praznici, sretni i beričetni. A jel se vraćaš tu ponovo na YouTube i ponovo? Pa ja sam odlučila ponovo da malo snimam. Nekad će tu biti ovako neka svakodnevnica, neki vlog ili nešto kako smo proveli dan. Nekad ćemo se naći u kuhinji, jel, onako kao što me narod navikao da kuham, ali svakako ja po milionski put ponavljam da nisam receptura, ali rado ću podijeliti neki recept koji ja za nas napravim, nebitno da li bilo slatko ili slano, nebitno kako se koje jelo zvalo, kao što sam na primjer imala na mom videu gdje sam pravila pekmeznu pitu, pekmezni kolač, kuhnjač, kako god je ko zvao. Hvala svima na lijepim komentarima, hvala svima i na kritikama. Bitno je da mi uživamo u onome što jedemo. Ja iskreno kad nešto jedem, a što mi se sviđa, ja uživam u hrani. Pa tako vjerujem i ostali. Baš me briga kako se to zove, naziva, da li ovako, da li onako. Ako ti se sviđa, brate dragi, uzmeš, napraviš, probaš. Ako ti se ne sviđa, preskočiš, vidiš i to je to. Tako da, eto, uglavnom snimat ćemo vam ovih dana još ovako šta se dešava. Što uspijemo zabilježit ćemo.
družćemo se, možda nekad upalimo i live, ali za sad ćemo ovako snimati neke svoje dogodovštine. I eto, to je to. Svi oni koji gledate upravo, a niste se pretplatili na kanal, pretplate se. I eto, to je to. Uglavnom, družćemo se u narednim danima. I hajde sad, narode, Allah manet, doviđenja, prijatno. Evo vidiš, uvijek neka, kako sunce ovo, baš lijepo zalazak sunca. Koga Možda- malo interesuje za